Este ano celebrámolo en Lobios, como sabedes todos os que sodes de por aquí, os que veñan de moito máis alá, pois estamos en Lobios, na provincia de Ourense, pertiño da fronteira con Portugal, terra irmá. Aproveitamos para darlle a benvida aos nosos irmáns portugueses que tuveron o honor de acompañarnos hoxe. Benvidos e benvidas. O conmemora deste ano terá a súa cerne política Nación Superadora da Posverdade e o seu espírito afectivo na fraternidade que bebe das fontes da Ilustración e da democracia. Comenzamos esta benvida pois dándolle a palabra a un compoñente das novas xeracións, a Patri Rodríguez, futuro alcalde de Lobios, porque non esperamos menos. Para que tamén apoie a nosa alcaldesa de Maceda, que debe ser a máis xoven, casi de España, alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo. Patri Rodríguez, socialista, xoven, con empuxe, loitando aí por volver a ser en Lobios o que fomos, con moito empuxe, e esperamos que con moito valor que lle vai facer falta, pero nós, nas próximas eleccións, queremos te ver na alcaldía, Patri. Un poquinho máis alto, entón teño que derrearme un pouco, pero bueno, nada, en primeiro lugar quero agradecer a presenza de veciños e veciñas, amigos e amigas, compañeiros e compañeiras, ademais dos cargos institucionais e orgánicos do Partido Socialista de Ourense e de Galicia, como Rafael Rodríguez Villarino, secretario provincial e senador por esta provincia, como Carmen Rodríguez da Costa, diputada no Parlamento de Galicia, Marga Martín Rodríguez, que se non me equivoco está por aí tamén, diputada no Congreso en Madrid, Javier Rey, secretario de Organización Provincial. E aquí quero facer un pequeno apuntamento e darlle as grazas á Dirección Provincial, porque cando no momento que se lle tendeu a man para organizar este acto no día de hoxe en Lobios, o único que ofreceron foi facilidades e, polo tanto, tanto a Bea, traballadora incansable, arránxalo todo do partido, a Javi Rey, a Manolo Rego e a todos os que colaborastes incansablemente para que este acto saíra ben, porque penso que é un éxito que estamos 200 personas agora mesmo aquí. E, bueno, pois, vou dicir unha cousa, vou nomear a tanta xente que se me esquezo de algún ou de algunha, tendes que desculparme e desme tirar das orellas, pero sempre me gusta, de ben nacido ser agradecido, agradecerlle a todos os cargos e persoas que estades hoxe aquí, como Álvaro Vila Araujo, voceiro na Deputación Provincial de Ourense, alcalde de Tabodela, logo están os deputados provinciais, Diego Fernández Nogueira do Carballiño, está Marina Vaz Quintillán do Ríos, a que lle agradezo que trouxera nada máis e nada menos que dende un dos puntos máis recónditos da provincia, 15 persoas, así que prego un aplauso para ela e para a xente de Ríos tamén. Tamén lle agradezo a Emilio Luís Díaz Vidal, o alcalde de Melón, deputado provincial, a Susana Rodríguez Esteve de Amoeiro, Elvira Lama Fernández de Xinzo de Limia, e por último, se mal non me lembro, a Aurentino Tino Alonso Araujo, tenente de alcalde do Barco, que tamén vende de moi lonxe, así que un forte aplauso para él, por favor. E tamén non quero rematar con estes agradecementos que ainda me queda, agradecéndolle aos nosos voceiros do resto da comarca, de Muiños, José Luis Rodríguez do Baño e a súa xente que nos acompaña, a José Luis Álvarez López e a xente de Bande, evidentemente está aí Maribel, unha das nosas homenaxeadas, e por suposto a Fátima Álvarez Ferreiro, a nosa voceira no Concello Beira, que lles prego un aplauso porque están loitando contra o caciquismo máis ruín e arraigado desta provincia, non é sinxelo. Logo, como ben dixo a compañera Marina, a alcaldesa máis nova de Galicia, unha de España, Uxía Oviedo de Dios, alcaldesa de Maceda, un forte aplauso para ela tamén, porque ten moito mérito. Tamén está aquí, que venden de moi lonxe, lle agradezo de corazón, a alcaldesa de Vilar de Bos, Eva Pérez Gamote, e a concelleira Marina Lobelace. O alcalde de Coles, Manolo Rodríguez Vázquez. Tamén está con nós a alcaldesa de Rairi de Veiga, Asunción Morgade Rúa. Perdonai un segundiño.
Non, porque son de Lobios e quería colocalos con miña xente, evidentemente. Pero perdonai, eu inciso. Ali. Bueno, logo a nosa convidada de honra, a expresidenta da Deputación de Pontevedra, exdeputada nacional, senadora socialista por Pontevedra e Igrexa, este é un todoterreo da política, tenente de alcalde de Vigo e presidenta do Partido Socialista de Galicia, Carmela Silva Rego. Moitas grazas, Carmela. Tamén está con nós, vindo desde Pontevedra, o exalcalde de Fene, voceiro no Concello de Pontevedra e membro da Comisión Executiva Nacional Galega, Iván Puentes Rivera. E xa por último, remato coa presentación, pero vai que me enrollo máis con o Silva, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela, titular de Ciencias Políticas, María Nieves Lagares Díaz. Forte aplauso para ela, por favor. Manuel Escudero Zamora, que vende de moi lonxe, e agradecemos de corazón, que é o presidente da Fundación Avanza do Partido Socialista Obreiro Español. E xa para rematar, o profesor de Comunicación Política da Universidade do Porco, noso compañeiro e irmán do norte de Portugal, Vasco Ribeiro. En segundo lugar, quero falar de en que consiste este acto. Este acto é a nosa festa, a nosa xuntanza anual provincial do PSDG-PSOE de Ourense. É un acto festivo, evidentemente, pero tamén é un acto de amizade, de compañerismo, de confraternización, de arenga a militancia aos simpatizantes, que nunca nos fixo tanta falta como a día de hoxe por culpa dos bulos e da desinformación da extrema dereita. Pero, ademais diso, de ser un acto de lecer e festivo, que coido que vai ser, non teño a menor dúbida, é un acto de lembranza e de recoñecemento. De recoñecemento a dúas persoas históricas e senlleiras do socialismo de Lobios, de Bande, da Baixa Limia e da provincia de Ourense. O exalcalde de Lobios, Antonio Ferreira López, e a socialista histórica de Bande, María Isabel Maribel Santos Pérez. Un forte aplauso para eles, por favor. Xa en terceiro lugar, quero contextualizar o lugar no que nos atopamos, sobre todo para os que sodes de lonxe ou os que non sodes de por aquí. E nomear as principais eivas, reivindicacións, necesidades e inquedanzas desta terra e as débedas para con nós por partes dos reiterativos e constantes desgobernos do Partido Popular a nivel local, provincial e autonómico. Sempre se dixo que cada un barre para a súa casa. E a verdade é que son de Lobios e da Baixa Limia, por suposto, de Ourense, con moito orgullo, e adiante o vaya sempre o direi. E non me tremo pulso a hora de afirmar que somos algúns dos concellos de Galicia, eu diría que incluso de España, con máis recursos termais, naturais, culturais, flora, fauna, gastronomía, patrimonio, material e inmaterial, en unha situación privilexiada e xeográficamente falando, con respecto ao norte de Portugal. Pero de que nos vale iso se temos un potencial tan desaproveitado? E hai que sinalar co dedo aos culpables, que son os membros vencellados ao Partido Popular a nivel local, provincial e autonómico. E por iso, se me ides permitir o aportamento, vou facer fincapé nun par de cousiñas, de detalles que non podo pasar e nomear nunha xuntanza tan multitudinaria como é unha reivindicación a prolongación da autoestrada a G31 dende Celanova ata a fronteira da Madalena. Moitos, pasados os anos, esquecen, pero foi o bipartito de Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana quen tiña orzamentada a materialización desa autoestrada pola que trascende o futuro desta bisbarra ata a fronteira da Madalena. Chegou Feijóo no ano 2009 ao poder e botou abaixo esa infraestructura pola que trascende o futuro de todos e de todas. Logo, compre nomear a nula e a deficiente xestión do Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés e da Reserva da Biosfera Transfronteriza Xurés, unha das máis grandes de España. Logo, cando chegan os sonados incendios forestais e cando os motobombas non poden subir polas pistas no medio de extinción, botamos as mans á cabeza. De quen é culpa? Da Consellería competente, por tanto, da Xunta de Galicia, que non es cunha robulta, hai que sinalar o dedo aos culpables. E, por suposto, o problema no que quizáis máis fincapé temos feito ao longo da oposición municipal de Lobios nestes 2 anos, a precariedade da sanidade na Baixa Limia. Levamos dende outubro, xa falando de Lobios,
cunha praza de médico vacante baleira no centro de saúde de Lobios. Cada nota de prensa, cada acto reivindicativo, cada vídeo que sacabamos, tiña unha resposta inmediata por parte do Partido Popular, vendendo a xiña. Pódese ver na hemeroteca que as 2 semanas, 3, ia estar cuberta a praza, viña aquí se conselleiro, se alcaldesa, se delegado ou xefe territorial, e máis dun ano e medio despois seguimos coa praza de médico baleiro. Iso que son verbas ou promesas baleiras? Arestora aquí hai máis de 70 persoas de Lobios e alrededor de 100 da Baixa Limia, todos e todas, sobre todo os de Entrimo e de Lobios, as parroquias máis afastadas como poden ser a Illa, Olelas, Tornei, bueno, a parroquia de Río Caldo, San Paio de Araúxo, que a miña, sabemos o que é desplazarnos ata Celanova para ir á farmacia de Garda, casi 50 minutos ou incluso unha hora para algúns e algunhas para ir á farmacia de Garda. Cando estaba en Touriño e Quintana non había ningún problema deses. É así e sempre haberá que dicir, porque quen precarizou a sanidade nesta comarca foron eles. Ademais, o PAC de Bande, cun só facultativa. A cantos nos ten pasado, por desgraza, termos ido ali e que só haxa un médico e que saíra unha emerxencia que, polo tanto, quedara o PAC desatendido. E logo que temos que facer? Xa ir a Ourense, porque para parar en Celanova non paga a pena. E a parte diso, o servizo de pediatría, tanto que se gaban dentro do Partido Popular de que hai que fomentar os servizos no rural, hai que ser hipócritas, ten sorna o tema. E logo temos un pediatra para os máis de 200 e pico cativos e cativas da Baixa Limia, un día a semana daquela maneira. E tamén quero sinalar un culpable, que foi Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro de Sanidade, ex-conselleiro Julio García Comesaña, que no 2020 eliminaron, o que pasa que despois se llevou a xente arriba, o servizo de pediatría en Bande. Por eso vos pido, adiante Borballades, que non nos pode tremer o pulso, non temos que ter medo, hai que dar a cara e sinalar aos culpables, que é o Partido Popular. E xa falando de Lobios, se me permitís tamén un apuntamento da miña terra, temos que nomear a falla de capacidade, de ilusión, de traballo e de vontade da alcaldesa do seu coido que é caduco e incompetente grupo de goberno. E todo isto nos leva a situacións tan prexudiciais para a miña terra e para a miña xente, que é o que máis quero no mundo, como os peches inxustos, incomprensibles e injustificados do hotel balneario de Río Caldo, que é algo que nos leva lastrando dende hai máis de 10 anos e polos que dende o goberno municipal non se fixo absolutamente nada. Despois, temos que falar do desaproveitamento e do abandono do termalismo. En Lobios temos a honra de posuirmos os mananciais termais que emanan a máis temperatura de Europa, 77 graus. E sabedes o que temos? Un balneario, unha cesión a unha empresa privada, a Fundición San Rosendo, que fai o que quere de todos e de todas nós, da xente de Lobios, dos negocios da miña terra e dos traballadores e traballadoras, e que despois ten unha pociña fora que lle deixa as obras, que ademais ainda por riba segue como a deixou Antonio. Por eso, Antonio, tú fuches o pioneiro en todo isto porque querías que o balneario fora de xestión pública, pore para Lobios e pore para a xente de Río Caldo. E logo, xa por último, a nivel de Lobios, temos que falar da falla absoluta de apoio ao equipo de fútbol e á banda de música de Lobios, que son dúas institucións senlleiras, significativas e representativas do noso concello. A banda de Lobios ten 145 anos de historia. É unha das bandas, agrupacións musicais, feito diría que a terceira, se non me lembro, máis antigas de Galicia. Cando Antonio era alcalde, anda o que se lle facía a banda, ou non? Está aquí o meu amigo Dani, que o sabe ben, que toca a restaura na banda. Pagábanselle absolutamente todo, botábase unha man, porque temos que entender o deporte e a cultura como o que aúna a xente moza da terra para que sigan loitando por un sentimento, que é o amor e o agarimo pola Baixa Limia e por Lobios. E se hai algo que a min me move, e a bufé que sí, é que nós, e penso que todos e todos que estamos aquí o afirmamos, non imos ser cómplices, nin por acción, nin omisión de todo isto. Por iso, o cambio nunca foi tan necesario e tan preciso como a día de hoxe. Compre abrir as xanelas, as fiestras, que entre aire fresco, aperando a democraticidade dos nosos concellos, para que poidamos darlle, xuntos e unidos, o cambio a Lobios e a Baixa Limia que merece e que precisa. E, por suposto, xuntos e xuntas, unidos e unidas, temos que construirmos un proxecto galeguista, un proxecto moderado, un proxecto municipalista, e que poña o rural como a base do que é Galicia, da nosa terra, en troques do que fai o Partido Popular. E volvo a dicilo, sinto moito repetirme, pero non me tremo pulso a hora de afirmar que o Partido Popular son os inimigos da terra, da lingua, da cultura e da identidade galega.
Sempre se dixo que vale máis unha imaxe que 1000 palabras. E se buscades en Google Alfonso Rueda en contra do galego, veredes unha foto moi xeitosa do ano 2009, porque Alfonso Rueda estivo nunha manifestación como vicepresidente da Xunta, en man dereita de Alberto Núñez Feijóo, en contra do galego e a favor do castelán na nosa terra. A foto está aí e sempre perseguirá. Xa vou rematando. A culpa do atraso desta provincia, volvo sinalar co dedo, é indubidable e incuestionablemente do Partido Popular, dese caciquismo tan ruín e tan arraigado que nos persegue ata o día de hoxe. Por iso é preciso tanto este cambio. Ademais diso, teñen unhas redes clientelares tan ben artelladas e tan fundas que semella imposible, pero torres máis altas caíron. Polo tanto, nós estamos hoxe aquí para proclamar, para dicir aos 4 ventos e alto e claro que nós somos o cambio que Ourense e Galicia precisan. E xa en cuarto lugar, e derradeiro, quero facer especial fincapé, se me permitides, ás 70 persoas que están hoxe de Lobios aquí, porque a verdade é que eu non sería nada sen a miña xente. Hai poucas cousas que queira máis na miña vida que a Lobios, por suposto a Baixa Limia e a miña xente. Sempre vos digo que en min, pase o que pase, este en política ou non, sempre ides ter un bo amigo e un veciño para o que faga falta, porque eu entendo a política, sobre todo a nivel rural e municipal, como un servizo á terra e á veciñanza, en troques de como entende o Partido Popular, que a emprega como un medio para ascender, para trepar, e o resto, si te visto, ni me acuerdo. Polo tanto, en min sempre primou e primará o interese colectivo e, por suposto, o desinterese persoal. Así que, como ben sabedes, grazas e mil grazas, adiante o vaia, sempre teredes un repuncho no meu corazón. Ver o empuxe de Patri é auténtico, é natural e non nos cabe a menor dúbida donde vai chegar en política. Primeiramente, a ser alcalde de Lobios. Tamén quero lembrar, agora que estamos aquí todos xuntos, aos compañeiros e as compañeiras que hoxe están berrando alto e forte noutra localidade de Galicia para impedir de novo vernos outra vez no clientelismo, na venta dos terrenos da patria. Entonces nos vamos berrar aquí alto e forte: Altri non! Vamos dar paso entonces aos poñentes que tuveron a ben vir honrarnos ca súa presencia, cos seus coñecementos, e en primer lugar está María Nieves Lagares, que é profesora titular de Ciencias Políticas na Universidade de Santiago de Compostela, centro do que foi decana de Facultades de Ciencias Políticas, sendo na actualidade profesora do mestrado universitario en Tecnoloxías, Marketing e Comunicación Política, así como parte do grupo de investigacións políticas de José Manuel Rivera Otero. María Nieves. Bueno, pois moi bons días a todos. Se escoita ben, verdad? Sí. Bons días porque aínda non xantamos. Faltará un pouquiño, pero bueno, aínda teñen que esperar un pouco. En primer lugar, agradecer á Agrupación Provincial de Ourense a invitación a participar neste encontro con compañeiros do partido, tanto da provincia de Ourense como da provincia de Pontevedra. Para mí, a verdade é que é un verdadeiro placer estar hoxe aquí. Me van a permitir, vou pasarme ao español porque o galego me vai costar un pouquiño. Me van a permitir que haga unha felicitación personal al Antonio, al compañero Antonio, no solamente porque hoy está de cumpleaños, sino por la admiración que siento también hacia todos los compañeros que han puesto su vida al servicio de este partido. O sea que mi felicitación personal. Voy a tratar de hablarles, voy a intentar ser breve y no muy pesada, tampoco muy técnica, del tema de la desinformación política. Hablar de desinformación, cuando hablamos de desinformación a todos se nos viene a la cabeza esto de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. De hecho,
digamos que hoy en día el tema de la desinformación ha adquirido tanta relevancia precisamente por esto, porque estamos continuamente oyendo hablar de la publicación de noticias falsas. El interés, además, viene dentro de lo que es la comunicación política, los que nos dedicamos desde la universidad, desde la academia, o como profesionales a esto de la comunicación política. El interés viene por el uso que se hace de estas noticias falsas en las campañas electorales, ¿no? Y por cómo eso puede afectar no solamente a la comunicación política de hoy en día, sino cómo puede afectar también a nuestras democracias, ¿no? Las consecuencias evidentemente negativas que puede tener para las democracias. De hecho, bueno, todos tenemos en la cabeza ejemplos muy recientes de campañas electorales donde han aparecido estas fake news. Estoy pensando en la campaña, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, de la campaña de Milei en Argentina o de las dos campañas electorales de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, he de decir que la desinformación como tal, primero, no es un problema que sea nuevo en nuestras sociedades, no es algo que sea propio de nuestra comunicación política actual. La desinformación es algo que siempre ha estado ahí. Esto de las informaciones falsas, las noticias falsas, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no de esta manera, no en este contexto, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a tratar de desgranar con algunos elementos, algunos apuntes que puedan dar un poco una idea de por dónde van los tiros. Evidentemente no voy a agotar, digamos, toda la explicación de qué es este problema o este fenómeno, porque es algo bastante más complejo. Pero sí es verdad, me gustaría dejar una primera idea, y es que la desinformación política, tal y como la conocemos actualmente, es algo distinto de las fake news. Es decir, es algo distinto de esto que podemos llamar las noticias falsas, la publicación de noticias falsas de manera aislada. Es decir, responde a otro fenómeno, a otro problema que tiene que ver con algo mucho más estructural. ¿A qué me refiero? Me refiero, entre otras cosas, básicamente, a la emergencia de nuevas fuentes de información, nuevos medios de información que tienen como objetivo promover la publicación de estas noticias falsas, pero con objetivos muy políticos, es decir, de manera muy estratégica. Es un uso muy estratégico de esa información falsa, ¿no? Y esto tampoco en principio es nada nuevo en la política. Esto, bueno, siempre se ha hecho de una u otra manera, ¿no? Y podemos incluso, bueno, recordar situaciones muy concretas, incluso de nuestra política más reciente en España, donde se ha utilizado una mentira con unos fines claramente políticos, con un fin muy estratégico en una campaña electoral. Estoy pensando en la campaña electoral del 2004, la que ganó Zapatero contra todo pronóstico, porque debería ganarla el Partido Popular, porque las encuestas así decían que tenía que ganar el Partido Popular, pero una mentira, que fue negar quién era el autor de un atentado terrorista del 11M, le llevó a perder esas elecciones. Entonces, bueno, el uso estratégico de la información en la política tampoco es algo nuevo. Pero lo que ocurre en este contexto es que, bueno, se da la circunstancia de que surgen una serie de medios que se conocen como los medios de la derecha alternativa. Este término es más propio de los Estados Unidos. En Europa podríamos hablar los medios de comunicación que están ligados a la extrema derecha. Y además no voy a utilizar el término de derecha radical porque entiendo que eso es una forma de blanquear a la extrema derecha. Cuando se utiliza desde un punto de vista más académico, más conceptual, el término derecha radical es para tratar de justificar que, bueno, sí tienen en su agenda política determinados temas que pueden chocar con los principios de la democracia, pero que son partidos que respetan, digamos, el procedimiento democrático. Pero esto no es así. Realmente son partidos de extrema derecha porque muchas de sus políticas son políticas que van en contra, colisionan con los principios y con los valores de la democracia. Porque nuestra democracia es una democracia inclusiva, es una democracia donde la participación tiene que ser para todos, sin dejar fuera absolutamente a nadie. Y esto no está en la agenda de estos partidos de extrema derecha. Por eso hablo siempre de partidos de extrema derecha. Bien, pues
La desinformación en este contexto en el que nos movemos viene de la mano de la proliferación de este tipo de medios. Y aquí hay, digamos, como una combinación de medios diferentes, de fuentes de información diferente que están, digamos, generando, que están gestando este contexto tan particular de comunicación que tenemos, que es, bueno, más una desinformación que una información política. ¿Cuáles son, por tanto, esos medios alternativos? Pues, en primer lugar, las webs y todas las redes sociales ligadas a estas webs de estos partidos de extrema derecha. Por otro lado, están otras webs que se dedican a publicar estas informaciones falsas, estas noticias falsas, mezclándolas también a su vez con noticias que sí son fiables, que son fidedignas, es decir, con las noticias propias de lo que llamamos los medios de comunicación convencionales, ¿no? Pero evidentemente son webs, son plataformas, son medios alternativos que tienen los mismos, digamos, objetivos políticos que estos partidos de extrema derecha o estos movimientos de extrema derecha que utilizan este tipo de información falsa de esa forma estratégica, ¿no? Hay una tercera fuente de información que viene, digamos, a influir en este contexto de desinformación política, que son las interferencias por parte de gobiernos o de países en procesos electorales de terceros países. Tenemos el caso muy reciente de lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Por parte de Estados Unidos, pero anteriormente había sido Rusia la que había interferido en las elecciones, en la campaña presidencial que enfrentó por primera vez a Donald Trump con Hillary Clinton, ¿no? Con aquellos correos que atacaban la figura de la candidata del Partido Demócrata. Por tanto, estas interferencias de países en procesos electorales y ataques a gobiernos de terceros países es algo también relativamente nuevo, tal y como se está haciendo, bueno, evidentemente a través del uso de medios digitales, ¿no? Y después hay digamos, un cuarto elemento que tiene que ver con todo esto de cómo ha cambiado ese sistema mediático de la comunicación política, que es la proliferación de empresas que se dedican a la publicación de noticias falsas, es decir, se dedican a la producción de información falsa, con fines evidentemente lucrativos, con fines económicos, empresariales, y que dominan esto de las redes sociales, de los medios digitales, en esto que se ha llamado, o se dan a llamar, la economía de la atención, ¿no? Bueno, pues digamos que toda esta combinación de nuevas fuentes de información es lo que de algún modo sostiene estos cambios en la comunicación política, que hace que estemos hablando de la desinformación como uno de los problemas de nuestro tiempo. Evidentemente, todo esto tiene que ver con lo que es la oferta de la información, con quiénes son los que producen, ¿no? Los que ponen en circulación, difunden con esos objetivos políticos este tipo de información falsa, esto que llamamos falsedades intencionales. Por tanto, un poco para sintetizar todo lo que llevo dicho hasta ahora, habría como 3 criterios que de algún modo definen esto que llamamos desinformación en la actualidad, ¿no? Por un lado estaría esa idea de un engaño que se hace con un uso estratégico, es decir, para conseguir determinados objetivos políticos y por tanto tiene una intencionalidad, es decir, se sabe que esa información no es fiable y tiene la intención también, por tanto, de causar daño, ¿no? Estos serían un poco los criterios para hablar de lo que entendemos hoy en día por desinformación en este contexto actual. La otra pregunta que yo me hago y que me gustaría plantearles a todos ustedes aquí para hablar de este tema de la desinformación es, esto tenemos claro más o menos cómo se produce esta información, cuál es el contexto y un poco cuáles son los cambios que puede haber con respecto a otros momentos pasados, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué esto funciona?
porque si somos conscientes de que nos están haciendo llegar informaciones que son falsas y además somos capaces más o menos, no siempre, porque además ahora tenemos esto de la inteligencia artificial y cómo esto puede además interferir, ¿no? en ser capaces de diferenciar lo que realmente es una noticia de un medio convencional, fiable, de una que no sabemos exactamente de dónde viene, pero si hasta cierto punto sabemos que circula información que no es fiable, que no es veraz y que a todas luces es una información falsa, ¿por qué aún así resulta creíble? O dicho de otra manera, ¿por qué hay un determinado público, un determinado grupo de votantes, de electores, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, dependiendo un poco del contexto, es más o menos, pero ¿por qué se lo creen? ¿Por qué realmente eso funciona? ¿No? Y esta es un poco la pregunta bueno, lo que yo voy a tratar de responder desde mi planteamiento más, me van a permitir, de politóloga, ¿no? Que es un poco por lo que estoy aquí hoy. Entonces, la cuestión, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta, que no es fácil, ya les adelanto que no es fácil y que evidentemente no tengo toda la explicación, pero me aventuro a plantear que la respuesta a esto viene porque no estamos prestando la suficiente atención, o por lo menos no hay investigación suficiente para contestar, o para explicar, mejor dicho, cómo se producen las percepciones individuales en este contexto de comunicación política que tenemos. Y esto es porque cuando hablamos de percepciones, es decir, de lo que la gente recibe, de cómo recibe esos mensajes, cómo recibe esas noticias falsas, esa información falsa, cuando hablamos de percepciones solo pensamos en la parte cognitiva de las percepciones. Pero las percepciones no solo son cognitivas, sino que también tienen un componente emocional. La percepción es cognitiva, pero también es emocionalmente activa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ante los mensajes, ante las informaciones, ante las noticias, reaccionamos a aquello que nos provoca emociones. Al mismo tiempo que activamos nuestra comunicación, es decir, nos ponemos en predisposición para participar en esa comunicación política a partir también de la existencia de nuestras emociones. Bueno, el asunto es cómo estudiamos esto, cómo analizamos, por decirlo de alguna manera, el papel que tienen las emociones en esto de la política y en esto de la comunicación política. Y aquí nos encontramos con el problema de que no llevamos mucho tiempo investigando esto lo suficiente para poder encontrar respuestas que sean realmente contundentes, ¿no? Es verdad que el papel de las emociones no es algo nuevo en política. La política, si es algo, es pasión. La política es algo absolutamente pasional, ¿no? Y de hecho, bueno, a veces hablamos de las bajas pasiones de la política, pero también hay altas pasiones de la política, ¿no? Lo que ocurre es que, insisto, no tenemos ni una epistemología lo suficientemente desarrollada y, por supuesto, tampoco una metodología para poder conocer realmente cómo funcionan las emociones en la política, cómo funcionan en la comunicación política y si funcionan de manera diferente a cómo funcionan en nuestra vida ordinaria. Me van a permitir que aquí me ponga un poquito más técnica. No voy a ser breve y no voy a ser muy aburrida, espero. Hay como dos visiones diferentes de cómo estudiar esto de las emociones. Me refiero sobre todo en el ámbito de la política y de la comunicación política. Una tiene que ver con la psicología cognitiva, que dice que, bueno, evidentemente las emociones son algo de carácter o de origen físico-biológico. Las emociones evidentemente son una experiencia individual y tienen una función evolutiva adaptativa. Pero eso no significa que los sujetos no seamos activos a la hora de producir nuestras emociones. Es decir, el sujeto tiene un papel activo al producir la emoción, no es algo pasivo, ¿no?
Y esto ya nos abre un camino diferente para poder interpretar de qué manera funciona la comunicación política en nuestras percepciones, en la construcción de nuestras percepciones individuales. Además de esa lectura, digamos, más psicológica, cognitiva, que se sigue apoyando mucho en nuestro conocimiento, ¿no?, de la realidad y nuestra interpretación de la realidad, hay otra corriente que es la constructivista, que dice que las emociones efectivamente tienen esa dimensión individual, es decir, es una experiencia individual, pero al mismo tiempo las emociones se construyen de manera colectiva. Es decir, las emociones las construimos porque no se producen fuera de un contexto sociocultural, sino que se producen dentro de un determinado contexto, de una determinada situación. Y por tanto, a las emociones les atribuimos significados que construimos de manera colectiva. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que lo van a entender. Cuando hablamos, por ejemplo, del enfado, no en todos los países el enfado es lo mismo, ni se entiende de la misma manera. Si van ustedes a algunos países de América Latina, en vez de enfado utilizan la palabra de ira o la palabra de enojo. Y evidentemente para nosotros la ira puede tener una intensidad mayor que el enfado, para ellos no. En algunos países latinoamericanos ira es enfado. Entonces, la emoción tiene un significado que no solamente es individual, porque no solamente lo sentimos de manera individual, sino que ese significado se construye de manera colectiva. Bueno, les cuento todo esto para adelantarles un poco qué cosas hemos descubierto con esto de cómo afectan las emociones en esto de la comunicación política, de la construcción de nuestras percepciones en este contexto actual de comunicación política. Por ejemplo, sabemos que las redes sociales acentúan la exposición hacia opiniones similares a las nuestras, ¿no?, construyendo esto que llamamos las burbujas de información, a partir de las cuales luego vienen las cámaras de eco, ¿no? Es decir, bueno, pues al final tenemos tendencia a buscar aquella información, digamos, que es más afín, más acorde con nuestras ideas políticas, con nuestras preferencias políticas. También sabemos que aquellos medios de comunicación, las noticias de aquellos medios de comunicación que están cercanos a nuestras ideas políticas, nos provocan emociones positivas hacia los partidos y hacia los líderes, mientras que aquellos medios de comunicación que se alejan de nuestras ideas políticas hacen justo lo contrario, es decir, generan emociones negativas hacia los partidos y hacia los líderes, y a veces incluso con mucha mayor intensidad. O sea que la selección que nosotros hacemos de los medios de comunicación que consumimos y por tanto la información que vamos buscando tiene mucho que ver ya con nuestras preferencias políticas, con nuestras ideas políticas, pero también con nuestros estados emocionales, es decir, con aquello que nos provoca toda esa información política. Dicho esto, ¿cuál es el problema en el que nosotros ahora nos estamos centrando en el equipo de investigaciones políticas de la USC al que pertenezco para explicar esto de la comunicación? Pues estamos intentando centrarnos en el hecho de que en el caso de las informaciones falsas, o esto de la desinformación, de las noticias falsas, no es la información realmente lo que importa, sino que lo que importa es la emoción que contiene esa comunicación. Y voy a tratar de explicarme. Cuando decimos que los individuos se sienten vinculados con un medio de comunicación o se sienten vinculados a un grupo con el que comparten esa comunicación, lo realmente importante no está en que comparten los mismos intereses, comparten las mismas ideas, que también, sino lo realmente importante es las emociones que sienten y las emociones que comparten. Es decir, lo que les está uniendo no es tanto la información, el contenido de la comunicación, sino la emoción que está implícita en ese acto de comunicación y, por tanto, la emoción que comparten con otros. Dicho de otra manera, y espero que así se entienda claramente, decimos que
la ansiedad es una emoción que en política, cuando aparece, provoca la búsqueda de información. Es decir, las personas que en política se sienten ansiosas es porque sienten incertidumbre y necesitan de algún modo satisfacer esa incertidumbre a través de la búsqueda de información. Pues lo que comparten todos aquellos que buscan esa misma información realmente no está tanto en esa información, sino en el sentimiento de ansiedad que sienten. Es decir, lo que buscan es a aquellos otros que también se sienten ansiosos y forman parte de ese grupo de los que todos comparten esa emoción de ansiedad. Bueno, esta es un poco la idea en la que estamos, ¿no? Y esto es un poco el planteamiento que me gustaba, bueno, que quería transmitirles. Sí, ya terminé. Solamente entiendo que estos aplausos ya quieren decir que debo cerrar sí o sí, pero solo para terminar, me van a permitir que les diga una idea, ¿no? Aunque en el ámbito de la comunicación política siempre hubo parcialidad informativa, porque forma parte de la propia naturaleza de la política y de la comunicación, hoy la información contiene siempre desinformación. Es decir, está parcialmente orientada con fines tácticos o estratégicos, tanto a nivel cognitivo como a este nivel emocional del que les hablaba. Y un último dato, simplemente para terminar y para que se hagan una idea de qué hablamos cuando hablamos de desinformación. En 2016 había en el mundo 17 empresas de información falsa que se dedicaban a producir noticias falsas. En el 2020, es decir, 4 años más tarde, ese número de empresas era de 600. Y en la actualidad, más o menos, estamos en torno alrededor de las 1000 empresas. Creo que con este dato ya queda un poco todo dicho. Muchas gracias. Gracias, Nieves, por esa explicación tan clara e concisa que creemos que a xente entendeu perfectamente e a partir de agora vamos a diferenciar máis as noticias falsas das verdadeiras. Damos paso agora a Vasco Ribeiro. Ele é profesor de comunicación da Universidade de Porto e na Porto Business School. É autor de diversos libros e artigos sobre comunicación política, participando no libro titulado Propaganda, de Eduard Peimas, publicado en 2024. Foi coordinador do Grupo Parlamentario Socialista durante o goberno de Xosé Sócrates, xefe de gabinete de Rui Moreira na Cámara Municipal do Porto e adxunto para a comunicación de Francisco Asís no Parlamento Europeo e no Consello Económico e Social da República Portuguesa. Con todos vostedes. Porque não sei falar espanhol, mas hablo um pouquinho de galego. Até porque eu cresci ouvindo a gaita de Carlos Núñez, a harpa de Emílio Cao e as pandereteiras de Miladoiro. E por isso, a Galícia... e mais, eu durmo todas as noites com uma galega, porque minha mulher tem origem em Conselho de Aranga, na Corunha. Por isso eu me sinto galego e vou tentar... Graças. Obrigado. Bem, eu não prometo ser mesmo muito curto, mas não posso deixar de agradecer ao Rafael Vilarinho o simpático convite para estar aqui e também, perdão, cumprimentar 2 grandes amigos e companheiros de luta e da academia, que é o José Ruas e o Ivan Puentes, amigos, companheiros e camaradas também da academia. Bem, nós agora em Portugal estamos a preparar-nos para chegar novamente ao poder. O Partido Socialista pode voltar ao poder de onde foi arrancado pela extrema-direita e pela mentira. Vamos fazer um pequeno recuerdo de como é que foi. Em 23, final do ano de 23, uma justiça
injusta, abre um inquérito ao primeiro-ministro por supostas e por mentiras sobre uma atuação de atração de investimento para Portugal. António Costa, ao primeiro momento, se demitiu. Não tinha que o fazer, mas demitiu-se e provocou eleições antecipadas. O que é que a direita em Portugal começou a fazer? Começou sempre a fazer da forma como toda a vida fez. Mentira, desinformação, medo e cultivar o ódio. E sempre foi assim que a direita em Portugal e no mundo atuou. Porque se nós recordarmos o que é propaganda de Salazar, por exemplo, e Salazar tinha uma atitude, um processo propagandístico sempre assente na tortura, no medo, na perseguição. E é um medo que condiciona a liberdade, logicamente. E como tal, a direita portuguesa atual, a extrema-direita, que tem seu nome Chega, sempre andou durante estes últimos anos a promover o medo e a recordar de Salazar. E reparem, o lema de Salazar e da ditadura portuguesa era Deus, Pátria e Família. O lema do Chega, que é um partido, se estiver enganado me digam, mas muito igual ao Vox de Santiago Abascal, deve ser o mesmo. O que é que comunica? Comunica o ódio, comunica o medo. E, de facto, Portugal tem problemas. As sociedades democráticas têm problemas. E as franjas, o povo mais fraco, fica com medo de perder emprego, fica com medo de não ter forma de educar os filhos. E todo o trabalho que fez durante os últimos anos foi a comunicação negativa. E é aqui que eu gostava de chegar. O que é que aconteceu nos últimos 4, 5 meses? Porque ser moralista, e a direita, como sabem, não tem um discurso progressista, não tem um discurso positivo, tem um discurso negativo e conservador. O Chega propagou tudo que foi comunicação negativa. E o que é que aconteceu? Nós, há 2, 3 meses atrás, um deputado do Chega foi descoberto que roubava maletas do aeroporto. Roubava maletas e vendia a roupa das maletas, o vestuário, em sites de roupa usada, principalmente de criança. Um grande escândalo que caiu sobre a imaculada, a pura, a virgem ideologia da direita portuguesa. E depois o que é que, passado um mês, aconteceu? Outro deputado foi apanhado a ter sexo com um rapaz, uma criança ou um adolescente de 15 anos e pagou 20 euros. Ele que era contra o casamento gay, ele que era contra a adoção de casais homossexuais e um conjunto de outros direitos humanos que nós toda a vida na esquerda lutamos. E há um terceiro escândalo. O terceiro escândalo no Chega teve a ver com um dirigente do Chega que assediou uma criança numa escola de Lisboa. Por isso, 3 grandes escândalos que assolaram a extrema-direita em Portugal. Mas o que é que aconteceu há um mês atrás? O primeiro-ministro português, do PSD, um partido que é igual ao PP, acabou por ser apanhado com uma empresa que trabalhava para casinos e, enquanto era primeiro-ministro, era consultor de outras empresas e trabalhava, de manhã era primeiro-ministro, à tarde era consultor de empresas privadas. Por isso, o país volta outra vez a eleições. E é aqui que eu queria chegar e estou mesmo a terminar. Se a esquerda, se a direita comunica de forma negativa, propaga o ódio e o medo, vamos nós comunicar de forma positiva. A esquerda tem agora em Portugal a forma de conquistar o poder, tal como existe em Espanha, onde nós temos o PSOE, onde nós temos o SUMAR,
com uma coligação de esquerda, Portugal, e Pedro Nuno Santos, que é o líder do Partido Socialista, pode agora também fazer uma coligação de esquerda e nós podemos voltar a conquistar o poder. E como é que vamos conseguir? Vamos conseguir não com o medo e com o ódio, mas com a comunicação positiva. É através da comunicação positiva, é através do sonho de um dia melhor, de um dia diferente, o sonho de eu conseguir emprego, do sonho de eu conseguir a autoestrada, a autopista que preciso para o meu pueblo. É através do sonho positivo e não através da comunicação negativa, da guerrilha, da discussão negativa, que se deve sistematicamente ganhar votos. Por isso, o meu desafio que vos deixo aqui, companheiros e companheiras, é que comuniquem positivamente, sejam positivos, tentem prometer, de facto, o sonho de um dia melhor. Porque é preciso não esquecer, por exemplo, e na comunicação política internacional, e a minha colega, que desde já dou os parabéns pelo magnífico raciocínio que trouxe aqui, nós na comunicação política usamos o exemplo do nó da transição no Chile de ditadura para a democracia. E essa campanha do nó, que devia de ser negativa, foi uma campanha extremamente positiva. Como é que os companheiros e as companheiras chilenas lutaram contra a ditadura? Através de comunicação positiva. Por isso, eu acredito que a esquerda democrática pode voltar ao poder em Portugal e fazer aquilo que nós fazemos, que é coesão social, que é um Estado forte, que ajuda os mais fracos, aos mais necessitados, quando precisa. Muito obrigado e muita luta e muita força. Obrigado. Moito obrigado, Vasco Ribeiro, por acompañarnos nesta mañán socialista. Moita sorte co socialismo portugués nun país que, a diferencia do noso, pode chamarse República Portuguesa. O seguinte orador que vai subir a esta tribuna é Manuel Escudero, doutor pola Escola Económica de Londres, foi coordinador do programa 2000 do PSOE, diputado no Congreso, embaixador permanente de España na OCDE hasta 2024 e preside na actualidade o Laboratorio de Ideas Avanza, unha fundación creada para xerar e divulgar ideas progresistas á hora de abordar os retos da sociedade, sendo a loita contra a desinformación unha das súas liñas de traballo actual. Con todos nós, Manuel Escudero. Buenas tardes ya, compañeras y compañeros. Es un placer y un honor de personas que se han venido hasta un rincón de Orense para esta celebración. Es encomiable, o sea, y habla muy alto de las convicciones, el entusiasmo y la determinación que tenéis. Y lo primero que quería decir es, Patrick, yo no te conocía, te he escuchado hoy, tienes madera y la vas a ganar. Y más, vendré a celebrarlo contigo, también. Bueno, compañeras y compañeros, la situación que tenemos por delante es una situación seria, pero al mismo tiempo no es una situación que nos tenga que invitar al pesimismo. Y me extenderé un poquito con respecto a esto luego. Pero lo cierto y verdad es que hemos visto que en dos meses, nada más, Trump está destruyendo la democracia norteamericana. Punto primero. Y el último acontecimiento ha sido el desmantelamiento de la educación. Y en segundo lugar, en estos 2 meses, ha destruido el orden internacional. Y lo ha sustituido por la coacción, por la fuerza, por la ley del más fuerte. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Nos va a tocar luchar, compañeros. Nos va a tocar luchar. Porque lo que está haciendo Trump en este momento
es realmente intentar ver hasta dónde puede llegar desde el punto de vista no de presidente ejecutivo de los Estados Unidos, sino de transformación de la democracia de Estados Unidos en un régimen autoritario comandado por él, por un probablemente dictador, conservando, por supuesto, las formalidades de la democracia, pero extendiendo el poder ejecutivo todo lo que pueda, y además haciéndolo en coalición con los tecno-oligarcas. Esto es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Y no sería solo preocupante si solo fuera eso, pero es que además tenemos una internacional ultra que está intentando difundir también en Europa, este espíritu antidemocrático, por una parte, y por otra parte, de unas relaciones internacionales en las que la fuerza se convierte en el elemento principal. Esto es lo que tenemos, y en consecuencia es muy importante que nos aprestemos a luchar, porque nos va a tocar. Y de todo esto os quería decir que no es solo un intento antidemocrático desde el punto de vista del gobierno, sino que están utilizando todas unas armas. Y las armas son 4. La estrategia son 4 armas. Primero, deslegitimar al adversario y convertirlo en enemigo. Segundo, polarizar la política y hacer imposible el consenso, el acuerdo y el diálogo. Tercero, utilizar el activismo político de los jueces. Y en cuarto lugar, la desinformación. Estas son las armas que se están utilizando. Armas que a España, os suena, ¿verdad?, lo que he dicho, porque son exactamente las armas que utiliza la extrema derecha y la derecha en España. Las dos. Y el PP las está utilizando, ¿por qué? El PP las está utilizando porque está desesperado por el poder. Porque quiere encontrar cualquier atajo para llegar al poder cuanto antes y con los medios que sean necesarios. Y en consecuencia se ha apuntado a la deslegitimación sistemática del Partido Socialista Obrero Español y su gobierno. Se ha apuntado, en segundo lugar, a la polarización. Y no hay semana que no recibamos insultos en el Congreso. Y vuestros compañeros que están en el Congreso lo pueden decir, y los que están en el Senado más todavía. Tercer lugar, el lawfare, el activismo judicial, que tiene las patas muy cortas, por cierto, porque nosotros sabemos, primero, que no están buscando el bien supremo de la justicia, están buscando alargar juicios y procesos sin ninguna sustancia, sin ningún elemento sustantivo, sencillamente para desgastar al enemigo. Esto es lo que están haciendo en España. Y lo estamos viendo, y lo estamos soportando, por cierto, compañeros y compañeras. Calma. La justicia es un poder, y es un poder democrático, y lo tenemos que apoyar. Eso no significa que no denunciemos sistemáticamente algunos abusos que claramente se están cometiendo y que intentan realmente minar no solo la moral de todos los socialistas, sino particularmente de nuestro presidente del gobierno. Porque lo que se está haciendo con su mujer, lo que se está haciendo con su hermano, lo que se está haciendo con el fiscal general del Estado, no es un intento de justicia, es un intento de que realmente nosotros nos sintamos débiles, nos siguen la hierba debajo de los pies, pero esta estrategia tiene las patas muy cortas. ¿Por qué? Pues porque el PSOE no es un partido corrupto, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, porque esos juicios no van a triunfar, porque al final va a ser un sonoro fracaso del PP. Esta es la realidad. Y en este contexto es en el que está la desinformación. Y con respecto a la desinformación, yo os quería decir que no solo es el intento, digamos, de un gobierno autoritario, la transformación de la democracia
en un régimen autoritario, lo que estamos empezando a ver en algunos países, sino que el arma favorita es la desinformación. Y la gran mentira, ¿cuál ha sido la gran mentira? La gran mentira ha sido Trump diciendo que había ganado las anteriores elecciones. Eso ha sido la gran mentira. Y como decía Nieves hace un momento, lo importante, lo que nos tenemos que plantear, es por qué, a pesar de eso, ha ganado el voto popular en Estados Unidos. Por lo tanto, compañeras y compañeros, la desinformación es un arma formidable en manos de la extrema derecha. Y no quiero extenderme mucho con respecto a este asunto porque estamos haciendo en Avanza una investigación que publicaremos en un par de semanas. Por cierto, el compañero José Rúas, que está por ahí, es parte de ese equipo de investigación. Bueno, nosotros hemos analizado lo que es la desinformación en España. Y tenemos, como decía Nieves, tenemos bots, es decir, máquinas automáticas que generan desinformación. Tenemos trolls, es decir, una legión de gente organizada que lo que quiere hacer es ofender y perseguir a los oponentes, lanzando mensajes de odio. Tenemos algo que no habréis escuchado probablemente muchas veces, que son los astrosurfers, que son gente que se dedica a aparecer como progres para minar la moral de los progres. El intento en las elecciones del 23 de llamar al boicot a las elecciones en función de un pretendido desacuerdo con el gobierno, era esto, era una maniobra. Tenemos influencers que se dedican a conquistar la fama a partir de la desinformación en blogs, en YouTube, etcétera, etcétera. Tenemos pseudomedios, es decir, medios que intentan aparecer como medios, pero no lo son porque están especializados en difundir bulos y mentiras. Toda esa es la maquinaria que tenemos enfrente de nosotros. Y nosotros somos amantes de la democracia. Y nosotros sabemos, ¿y por qué somos amantes de la democracia? Coño, porque los socialistas, desde el principio del siglo XX, hemos entendido que solo a través de la democracia podemos asegurar la libertad individual, la libertad colectiva y la justicia social, transformando la sociedad a través de la democracia. Por eso los socialistas y los socialdemócratas somos amantes de la democracia. Y es un elemento fundamental de nuestra lucha. Y es un elemento fundamental de la transformación de la sociedad que queremos hacer en función de la justicia social. Por lo tanto, defendemos la democracia. Pero es que la desinformación es un cáncer para la democracia. Y esto nos atañe a todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque ¿cómo vamos a poder discutir sobre los problemas reales, políticos, económicos, sociales, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, si el que tienes enfrente no le importa la verdad, no le importan los hechos, no le importan los problemas, le importan pura y exclusivamente sus creencias? Es evidente que si la desinformación triunfa en nuestra sociedad, la gente irá a votar sin saber exactamente lo que vota. Nos habrán destruido la democracia. Y este es un peligro, como veis, absolutamente real. ¿Y qué hacer frente a ella? Bueno, pues, compañeras y compañeros, lo primero, el enemigo es formidable, pero nosotros no somos menos. No cabe en este momento el pesimismo, porque la batalla acaba de empezar. Porque las grandes batallas con respecto a la desinformación están aún por darse en el futuro. Es decir, hemos entrado en una nueva época. Eso es indudable. Eso es indudable. Pero esa época tardará mucho en asentarse, o al menos algún tiempo. Y como os digo, las grandes batallas, entre ellas la batalla de la desinformación, está todavía por escribir. Está todavía por escribir. Por lo tanto, el humor que tengamos, la posición que tengamos,
No es de pesimismo frente a un terrible enemigo. Es una posición también de lucha. Y esa es la lucha que en este momento el propio gobierno va a emprender con el Plan de Acción por la Democracia, donde va a intentar meter mano porque hay una directiva europea que nos lo exige, de modo que todos los medios de comunicación sean transparentes, de modo que conozcamos quiénes son los miembros de los consejos de administración de los diferentes medios y pseudomedios, de modo que conozcamos qué subvenciones y por parte de quién se dan a los medios. Y esa es la batalla del gobierno, y la va a emprender dentro de poco. Pero yo os quería decir que no bastará con la acción del gobierno, que lo que necesitamos en España, como necesitamos en Europa, es una gran coalición social, pública, naturalmente dirigida por los entes públicos, pero también privada, porque los medios de comunicación tienen que estar en esa batalla, y también civil, porque los periodistas tienen que estar en esa batalla, porque los educadores, porque la universidad y su investigación tienen que estar en esa batalla, porque los educadores tienen que estar en esa batalla. Y os diría más, porque los padres y madres en las familias, y para nosotros el problema no es invocar a las familias, sino invocar a todo tipo de familia. También es un lugar de educación para los hijos. Esto es exactamente lo que necesitamos. Una acción del gobierno, por una parte, y otra acción por parte de toda la sociedad. Por eso, y con esto concluyo, preparaos para esa batalla. Preparaos para esa batalla que, por cierto, no es solo una batalla socialdemócrata, ni siquiera es solo una batalla progresista, es una batalla democrática, en la cual tenemos que ser capaces de implicar a todos los amantes de la democracia en España. Y desde esa perspectiva, no me cabe la menor duda que lo que decíais con este lema de alén da posverdade, tenéis toda la razón. Porque hay, si queremos y si luchamos, algo más allá que la posverdad, que es la verdad para que haya democracia, para que haya justicia social. Muchas gracias, compañeros. Moitas gracias, Manuel Escudero, por as túas verbas cheas de sabiduría e de alento tamén para proseguir nesa batalla. Damos paso agora a unha licenciada en Dereito, profesora de Educación Especial, foi diputada no Parlamento Galego e no Congreso, asesora da ministra Espinosa, a primeira muller presidenta da Deputación de Pontevedra, senadora en 2 ocasións, unha delas na actual legislatura, e concelleira de Vigo durante varios mandatos, sendo un deles o actual presidente por terceira vez a Comisión Executiva Nacional Galega e é unha das figuras representativas do feminismo no escenario político español. Estamos a falar, como non podía ser de outra maneira, de unha gran muller, de unha gran política, de unha gran feminista e de unha gran loitadora socialista. Carmela Silva. Os vou a dar unha boa noticia, vou a ser breve, porque a min me pasa como a vos, xa teño ganas de que comecemos a comer, a charlar, a desfrutar de estar xuntas e xuntos, porque este acto de conmemora aquí do socialismo da provincia de Ourense é un acto de reflexión. Claro que sí, precisamos reflexionar moi seriamente sobre o que está acontecendo en Galicia, en España, en Europa, no mundo, porque o digo sin querer exagerar, eu creo
que o socialismo, a socialdemocracia ten un gran reto e é salvar a humanidade, e o digo así, de defender os dereitos das persoas ali onde estemos. Pero tamén é un acto de fraternidade que forma parte do que somos nós, as socialistas e os socialistas. Os afectos moven o mundo, as relacións humanas, o poder desfrutar xuntas e xuntos. E como queremos desfrutar xuntas e xuntos de algo que nos identifica as galegas e os galegos e que temos, e aquí vou ser chauvinista, o mellor produto do mundo, que é o que di o meu alcalde sempre, todo de Vigo é mellor, pois eu tamén digo que do Galicia tamén, porque presumir do noso tamén é unha forma de estar no mundo. Eu presumo moito de ser galega, de Galicia, da nosa terra, pois temos que comer rápido, non? Así que vou a decir 4 ou 5 cousas que creo que deben formar parte da reflexión. Aquí xa se falou, non? Do que está detrás da desinformación. Detrás da desinformación está o intento de facer política para que os privilexiados, para os que máis teñen, poidan, a través de esa desinformación, chegar ao poder e retroceder no mundo no que nós creemos, que é un mundo de igualdade, de xusticia, de igual liberdade. Eso é o que está detrás. E, ademais, isto está financiado polo poder económico, polo poder tecnolóxico, polo poder financiero, polos que máis teñen, non é gratuito. Se está buscando con toda a desinformación e con pretender que a xente que cree na política para mellorar a vida da xente, para loitar contra esa xente que quere cambiar o mundo, para que todas e todos poidamos ter unha vida digna, unha vida feliz, unha vida con dereitos. Todas e todos eses queren chegar ao poder para acabar con eso e, ademais, para gañar moito diñeiro, porque detrás de eso tamén está eso. Por que creedes, senón, que a desinformación ataca os dereitos das mulleres? Por que creedes que un dos grandes ataques que se falla a igualdade, ao movemento feminista, ao que se critica e se pretende destruir? Sabedes por qué? Porque a igualdade, porque o movemento feminista traballa para que todas e todos sexamos iguais, para rachar cos privilexios, e por eso nos atacan, por eso, e porque ademais as mulleres defendemos que o noso corpo non é mercadoría, que nós temos que ser donas do noso corpo, e eses poderes que desinforman, que minten, que nos ataquen, queren convertir o noso corpo en ventres de alugueiro porque moitas empresas gañan moito dineiro. Así de claro, detrás da desinformación hai poder económico e busca de riqueza, de beneficio para moi poucos. Estamos a falar desto. E compañeiras e compañeiros, todas e todos nós, temos a obriga humana, do humanismo, de enfrentarnos a esto que es enfrentarnos a que o mundo sexa un mundo de desigualdade, dirixidos por un poucos, por certo, a maioría das veces moi pouco inteligentes, porque vos creedes que é normal que en Estados Unidos poida estar gobernando alguén como Trump. Creedes que ten algunha idea transformadora que vaya a ser a riqueza, que esa riqueza se poida repartir? Creedes que sí? Pois non hai ningunha inteligencia. Sin embargo, sí que hai moita inteligencia na socialdemocracia, no Partido Socialista en España. España é hoxe un país de referencia en avances económicos, en avances de dereitos, en liberdades. Somos unha grande referencia. Hai moita inteligencia no socialismo e temos que estar todas e todos en pé, sí, con alegría, con mensaxes optimistas, defendendo unha forma de entender a vida, de entender o mundo. Así que
non hai nada máis fermoso. Agrupémonos, todas e todos, para defender o mundo no que sempre creímos. E iso é o que hoxe estamos a celebrar aquí. Que somos o Partido Socialista de Galicia. Cando falaba Patrick, e con isto remato, eu pensaba nun poema de Manuel María. Galicia somos nós. A nosa xente é maila fala. E tamén aquí en Galicia temos que defender como queremos que sexa a nosa terra, como queremos que avance, cales son os proxectos que temos que contarlle a xente que mellorarán a súa vida. Eso é a tarefa que temos por diante. Eu síntome optimista, con garra, con forza, sabendo que nós estamos do lado da razón, da ilustración, de entender un mundo como un mundo en igualdade, en liberdade. E vos fago ese chamamento dende aquí, dende Lobios, dende o interior de Galicia, dende ese rural que é imprescindible para que a nosa terra siga sendo o que queremos que sexa. Así que, compañeiras e compañeiros, adiante, forza, orgullo e non nos pararán. Grazas. Gracias, Carmela, por o teu empuxe, por a túa coraxe que nos pon a todos en pé. E esquecín decir unha cousa, perdoa, esquecín decir que igual que o fronte do PSOE en España a presidenta é unha muller, tamén o fronte do PSDG-PSOE hai unha muller que é Carmela Silva. Toca o turno agora a Iván Puentes. Foi alcalde socialista de Fene e actualmente é concelleiro do noso partido na cidade de Pontevedra, así como secretario de Memoria Democrática na Comisión Executiva Nacional Galega do PSDG. É profesor da Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo e integrante de 2 equipos de proxectos de investigación sobre desinformación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, no que o noso compañeiro Xosé Rúas Araújo é o investigador principal. Iván. A todos e a todas, a verdade é que, bueno, un placer para min estar hoxe aquí, compartir con vos esta xuntanza. Vou intentar ser o que non suelo ser, que é breve, precisamente porque xa, en fin, isto de estar escoitando intervencións cos platos diante, pois un fai que teña o estómago xa preparado para comer, non? En todo caso, permitídeme que saúde, por suposto, a Patrick e, bueno, darlle a noraboa pola súa intervención, porque a verdade é que estou seguro que imos ter alcalde en Lobios e que imos gobernar este pobo moi pronto, non? E é un placer tamén para min estar hoxe aquí coa nosa presidenta, con Carmela Silva, con Rafa, con todos os compañeiros de Ourense e con 2 amigos realmente, non? Porque Rúas e Vasco Ribeiro son amigos, son compañeiros, son coñecidos hai moitísimos anos e 2 persoas, ademais, que na universidade teño a sorte de que me orientasen un e outro durante a miña época xa pasada, afortunadamente, na que estaba a facer a tese de doutoramento. Un cos seus coñecementos na Universidade do Porto e outro na Universidade de Vigo, ademais de xefe meu e todas estas cousas, compañeiro de despacho, en fin, moitas cousas. E co que efectivamente pois compartimos un proxecto na universidade sobre desinformación que estamos neste momento elaborando e que remataremos o ano que ven. Eu creo que sobre desinformación, despois de escoitar as intervencións da profesora Lagares, de escoitar o resto de intervencións que tivemos aquí, pouco máis podo aportar, pero sí que quería facer unha reflexión desde o ámbito do partido e desde o ámbito que nos atingue a nós como PSDG. E isto, falase moito de desinformación nos últimos tempos, pero cometeríamos un erro se crésemos que a desinformación é algo novo, non no sentido histórico, que xa decía a profesora Lagares, senón que é algo novo desde o punto de vista da estrategia política e desde o punto de vista, sobre todo, da deslegitimación da socialdemocracia e da deslegitimación da esquerda.
Isto é algo que se leva preparando desde hai tempo, desde hai moitísimos anos, que se un bota a vista atrás pode empezar a relacionar acontecementos como aquel dos Estados Unidos, aquelas eleccións americanas nas que Al Gore gañou pero perdeu nos tribunais as eleccións e humildemente, para non quebrar a democracia e non quebrar o sistema político do seu país, decidiu marchar para a súa casa sabendo que gañara as eleccións. Porque un sistema judicial como o norteamericano, uns xuíces conservadores, decidiron que o gañador daquelas eleccións fora George Bush fillo, non? E a partir de aí empezou un caldo de cultivo no Partido Republicano, empezou un caldo de cultivo noutros ámbitos que fixeron despois, moitos anos despois, que Donald Trump gobernase. E non só que gobernase, porque podemos considerar un accidente da historia que gobernase, sino que despois de gobernar, despois de ter mentido, despois de ter asaltado o Capitolio e de dar, na práctica, intentar dar un golpe de Estado nos Estados Unidos, e de 4 anos de goberno dos demócratas posteriormente, a cidadanía norteamericana volveu votalo, con máis votos, con máis apoio, e gañou as eleccións. E ese é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema non é que haxa tolos en política que din tolerías e que fan tolerías, que nos afecta. O verdadeiro problema que nos ten que facer reflexionar é que pensemos como millóns de cidadáns non son engañados por primeira vez, son engañados por segunda vez. O que nos debe levar a pensar é si realmente están sendo engañados ou están votando froito de outros caldos de cultivo, non? E ese é o verdadeiro problema e o verdadeiro inimigo contra o que temos que loitar. E chegou aquí xa, dicía o profesor Ribeiro, dicía o amigo Vasco antes, falaba de Antonio Costa, hoxe presidente do Consello Europeo, que salta do goberno por unha falsa acusación e simplemente dimite. E por un presidente da República, eu aí ás veces non sei se é mellor ter un xefe de Estado que non teña capacidade real de convocar eleccións como temos en España, ou ter un como de Portugal, que é, eu son republicano, que non quede ninguna dúbida, ou en Portugal, que tamén utiliza a súa potestade para disolver o Parlamento e convocar eleccións e votar aos socialistas do goberno, por certo, para un experimento que lle durou escasamente un ano e que espero que os socialistas efectivamente vasco recuperen o poder en Portugal, non? Pero que pasou cun anterior presidente socialista portugués que leva, corríxeme Vasco, creo que son 10 anos, ou máis de 10 anos, imputado sin xuízo a día de hoxe e anulada totalmente a súa capacidade de facer política. E isto sónanos tamén no noso país porque tamén pasado. Por tanto, aquí non hai casualidades. Aquí hai unha estrategia claramente deseñada, claramente pensada e claramente executada pola ultradereita aos dous lados do Atlántico. Unha estrategia que no noso país ten un nome, que é Vox, que en Galicia, afortunadamente, sónanos como algo madrileño, porque non nos temos no Parlamento, non nos temos en prácticamente ningún concello, aínda que arañan votos. En Pontevedra, por exemplo, máis de 1000 votos nas eleccións municipais, e subindo. Pero sónanos como un fenómeno lonxano, pero non é lonxano, que non teñamos concelleiros, que non teñamos afortunadamente diputados de Vox no Parlamento de Galicia, non significa que as políticas de Vox non nos estean a afectar. Nos están a afectar directamente cada día en cada acción que fan no Congreso dos Deputados, pero nos están a afectar cada día, cada vez que contaminan as redes sociais, que contaminan os medios de comunicación e contaminan a opinión pública. Porque tamén a opinión pública galega se contamina, diso insisto, ainda que non o teñamos nas nosas institucións. Por tanto, hai unha estrategia, como digo, claramente executada e que se manifesta e está dando resultados e nos están dando pistas de por onde van os tiros. Fixádevos, empezaron desinformando e mentindo, siguen niso. Empezaron creando unha rede de medios de comunicación digitais, que non son medios de comunicación, que son páxinas fakes, afines para seguir desinformando e para contaminar máis a opinión pública. Contan coa complicidade de determinados medios de comunicación, os supostamente serios, contan coa complicidade de determinados estamentos tamén do país, falábase da xustiza antes, de algúns xuíces tamén moi particularmente. E hai unha estrategia clara en redes sociais. E se cruzamos isto con algo que falamos sempre na universidade, que é onde se informa a xente nova, a día de hoxe os datos dignos que prácticamente a metade da xente nova que consume información, que non é a maioría, faino neses medios, nas redes sociais, neses instrumentos que Vox manexa mellor que ningún partido. Vox hoxe é o partido con máis actividade en Instagram.
Sabedes cal é a principal rede social na que está a mocidade con máis activa? En Instagram. E sabedes que o que pasa? Que desde hai xa case un ano todas as enquisas din que entre 18 e 24 anos Vox é o partido maioritario, o partido ao que máis lle vota a mocidade. Ese é o problema, ese é o risco que temos e ese é a gran loita que temos que afrontar durante os próximos anos. Por tanto, non hai casualidades, o que hai estrategias e o que temos que facer é actuar. E o maior risco que podemos ter é quedarnos de brazos cruzados, creer que como que din son tolerías e a nós non sonan a tolerías imposibles de creer que ninguén lles vai comprar o discurso e o discurso se lles está comprando. Por tanto, o que temos que facer, e vou rematando, é saber, primeiro, que van a por nós, que van a polo Partido Socialista, que van á socialdemocracia, que nun país como Europa, con 27 estados a día de hoxe, que é un produto de liberdade que construiu o Partido Socialista coa democracia cristiana, hoxe hai un só goberno socialista que é o goberno de España. Un só. A marea conservadora está avanzando. A estrategia da desinformación está avanzando e somos a única illa que afortunadamente segue resistindo en Europa xunto con dúas grandes coalicións en Dinamarca e en Rumanía. Pero non só van a pola socialdemocracia, van a pola Unión Europea, van a polo proxecto mellor construído desde o punto de vista político que fixo a humanidade en toda a súa historia. Van a polos dereitos sociais, a por ese espacio de liberdade, de dereitos, de igualdade, de redistribución da riqueza que é a Unión Europea. Por qué? Porque somos e fomos quen de demostrarlles que con dereitos sociais é capaz de gobernar o mundo dun xeito mellor. É posible gobernar o mundo con máis prosperidade e con máis dereitos que o que negan sistemáticamente sempre estes da dereita e estes da ultradereita. Por tanto, van a polos socialistas, van a pola Unión Europea, en definitiva, van a pola democracia, van a pola liberdade e van a polo noso modelo de vida. E este ano, e remato xa, quero lembrar que se cumplen 100 anos da morte de Pablo Iglesias. 100 anos nos que o seu legado, que foi, ademais de crear o Partido Socialista e crear a Unión Xeral de Traballadores, o seu legado foi introducir a semente da socialdemocracia, a semente da liberdade e a semente da democracia, en definitiva, da esquerda democrática no noso país. Por iso, facendo gala dese traballo, homenaxeando ao noso fundador, a Pablo Iglesias, o mellor que podemos facer a día de hoxe é, efectivamente, como Día Internacional, estar todos unidos, agruparnos todos e loitar contra o maior reto que, como dicía a nosa presidenta, temos a día de hoxe, que non é defender as siglas do PSOE, é defender a liberdade, defender a democracia e defender o futuro de todos nós, especialmente dos nosos fillos e das nosas fillas. Nada máis e moitas gracias. Ahora vamos coitar a palabra máis desexada, remata o acto o secretario. Sí, bueno, pero eso remata eu. Rafael Rodríguez Villarino é doutor en psicopedagogía pola Universidade de Vigo e profesor en excedencia por dita universidade. Foi alcalde de Amoeiro, voceiro do Grupo Socialista no Concello de Ourense na Diputación. En na actualidade é senador e secretario xeral do PSDG-PSOE da provincia de Ourense. Amigos e amigas, pidevos só un intre e acabamos con este turno de intervencións. De verdade, agradezo a vosa paciencia, agradezo o voso interese e despois de intervir agora unhas breves palabras nada máis, pois pasaremos á entrega dos premios e pasaremos tamén ao xantar. En todo caso, dou vos as grazas a todos e a todas e non me vou a estender e permitídeme todos os convidados e as convidadas, todas as persoas que interviron, todas as persoas que estáis presentes, que non detalle o que fixo xa Patrick, que o fixo moi ben, porque todo o mundo sabemos que a gratitude xa temos todos entre nós e tela de min garantizada. Moitas grazas a todos e a todas. E, bueno, dicirvos solamente para que saibades un pouco, mínimamente. Vamos a ver. Falou agora Iván Puentes e dixo que se van cumplir 100 anos do pasamento do líder do Partido Socialista, de Pablo Iglesias Pose. E sabedes que decían del? Decía del Antonio Machado que a súa voz tiña o timbre inconfundible da verdade. É dicir, que cando falaba Pablo Iglesias sabíamos que era certo.
Cando falou Patrick, decídeme se era certo ou non era certo o que estaba a dicir. Como falamos de verdade hoxe. Por que falamos de verdade? Porque hoxe a verdade está posta en cuestión. Eu pregunto vos a vos, e é unha pregunta que para que reflexionedes nada máis. Vos creedes que na política utilízase a verdade? Verdad que non? Verdad que non? Pois mirade, hoxe triunfan os que ademais utilizan a mentira como arma de guerra. E cando digo arma de guerra, non estou exagerando. Sabedes o que dicen das guerras, non? Cal é a primeira víctima das guerras? A verdade. Nas guerras míntese. Maquiavelo decía que en política hai que mentir. Napoleón decía que en política hai que mentir. E en xeral, moita xente di que a política hai que mentir, sobre todo os que teñen un lenguaxe belicoso. Quen ten un lenguaxe belicoso? Donald Trump. Sabedes que Donald Trump entrou por primeira vez en Estados Unidos no 2017. No 2021, 4 anos despois, as axencias que estudian cantas mentiras din os políticos, sabedes cantas mentiras tiña en 4 anos Donald Trump? 30.000. 30.000 trolas. E, sen embargo, pasado o goberno de Biden, volveu a estar aí. Para que é a mentira? Comentou antes Carmela, para facerse co poder. E a pregunta que vos fago a vos é: como sabemos hoxe quen di a verdade e quen di a mentira? Ese é o gran problema. Como sabemos que nós temos a razón e os do Partido Popular, e os de Vox, e os de outros grupos políticos non a teñen? Falamos da razón, da ilustración, eso dixo Carmela Silva, é verdade, en vez das emocións que falaba a profesora Lagares. Que non vos engañen con emocións, que vos engañen, pero se vos engañan, vos utilizades a razón. Se utilizades a razón, é moi difícil que vos engañen, pero temos un defectos humanos de serie, temos lo que decir. O defecto que temos é que nos gusta moito creer o que nos gusta creer. Cada un de nós sabemos o que nos gusta. Por eso leemos uns periódicos, por eso vemos unha determinada canal de televisión, por eso escoitamos unha radio en concreto, porque se parece a nós. Pero que lle temos que decir aos que non creen aínda no Partido Socialista? Que teñen que abrir a súa mente e poder escoitar para saber cal é a verdade. Mirade, vou rematar para que entendades, para facerme explicar ben ante vos, que quero dicir con isto. Isto chamase en psicología sesgo de confirmación. Que quere dicir isto? Que a xente escoita e cree aquilo que quere creer. E ese é o grave problema. Mirade, Castelao, en 1922, escribiu un conto. Publicouno nunha revista en 1927 que se chamaba O Retrato. Nese conto, un médico, que xa estaba apartado da súa profesión, dedicábase a ser dibuixante, e era un gran dibuixante. E había un taberneiro que se chamaba Melchor, e lle dixo: por favor, doutor, quero que lle faga un dibuixo ao meu fillo moribundo, porque o fotógrafo non ten magnesio. Nos anos 20, o magnesio era o flash. Non ten magnesio e non lle pode facer unha foto. 2 trazos, 2 riscos de vostede e terei o meu fillo para sempre. Non me pode dar maior alegría. E entonces o médico, efectivamente, chegou a casa, ali estaba o neno pequeniño, estaba morrendo, e puxose a debuxalo. E cando estaba debuxando, o taberneiro Melchor mirou para el e díxolle: pero pola alma dos seus difuntos, que fai vostede? Pare ahora mismo, que me está dibuixando cadavérico, morrendo, como se dera pena. E dixo: faga memoria, o meu fillo era un rapaz alegre, un rapaz moi bonito. Entonces o médico pillou a idea e inventou un neno. Inventou un neno sorrindo, como se fora un anxo barroco. Un neno precioso. Un neno inventado. Pero a partir dese dibuixo do neno, o taberneiro quedou contento, o neno finou. Pero ele tiña ali na súa alacena unha foto do neno e decía yo a todo o mundo: este é o fillo máis bonito, tiven moitos fillos, pero o máis bonito é este. E aquí está a imaxe non minte. Vaya se mentía. Pero ele quería creelo. Se nós queremos que a xente que está aí fora abra a súa mirada,
escoite, vexe o que plantea o Partido Socialista, se dé conta dos bulos, se dé conta deses seres dogmáticos, Trump, Bolsonaro, Abascal aquí en España, todos estes. Se queremos que se den conta, temos que facer que cambien a súa ollada e que miren para os demais. E nós, se queremos ser racionais, se queremos tamén ser personas de confiar, debemos facer o mesmo. E debemos facer por nós, pero tamén por os nosos fillos, por a nosa terra, por o noso lugar onde estamos hoxe, porque só así chegaremos á verdade. Dito isto, moitas grazas a todos e a todas, e pasamos á entrega dos trofeos. Gracias. Bueno, xa rematamos prácticamente. Agora, agradezovos de corazón a vosa paciencia, en serio. Agora ven o máis importante, ao meu parecer, do acto, que é a entrega dos galardóns e homenaxe a quen dicía hai un intre que son dúas persoas senlleiras significativas e representativas do Partido Socialista de Lobios, de Bande, da Baixa Limia da provincia de Ourense, como son Antonio Ferreira López e María Isabel Maribel Santos Pérez. Permitidesme un intre só para falar brevemente do que fixeron e do que significaron para todos e para todos nós. Antonio foi indubidable e incuestionablemente o mellor alcalde da historia da democracia de Lobios. E como feito está, pois imos ver que fixo Antonio e que fixeron os dos derradeiros 30 anos. Antonio, nos seus dos mandatos presidindo o goberno municipal, fixo contra vento e marea o Centro de Saúde, o Polideportivo Vello, a coloquialmente chamada en Lobios Praza Roxa. Fixo o alumeado dos 74 núcleos de poboación do Concello de Lobios. Executou nos 74 lugares do termo municipal de Lobios a rede de saneamento, comúnmente chamado alcantarillado. A travesía de Lobios que vedes arestora está igual que como a deixou Antonio hai máis de 30 e pico anos, o que di moito del, no sentido positivo a palabra, e di moito no sentido negativo a palabra dos que estiveron despois, que casualmente non son do Partido Socialista. Agás, durante 4 anos, o noso finado alcalde José Lamela Bautista, que tamén contra vento e marea estivo aí, e pregouse un forte aplauso para él, pois se estará no ceo. E quería facer un apuntamento tamén, están ali ao fondo os nosos compañeiros de Muiños, para Rafael Pérez Martínez Tito, alcalde socialista de Muiños, que tamén modernizou o seu concello. E que, por desgraza, non está a día de hoxe, pero do mesmo xeito que Antonio modernizou e cambiou Lobios e puxo Lobios no lugar que merecía, onde lle correspondía, a pegada de Tito tamén persegue ata o día de hoxe aos veciños e veciñas de Muiños, por moito que a día de hoxe a algúns e a algunhas non lles guste. Así que, Tito, alá onde estés, grazas de corazón. E nada, un par de apuntamentos máis, reformou o campo de fútbol, apoiou, como dicía antes na miña primeira intervención, a banda de música dun xeito encomiable, bueno, igual que agora, non? Como dicía, foi o alcalde que modernizou Lobios. Antonio, dígocho de corazón, moita xente que está aquí agora tamén está por min, polo partido, pero tamén por ti, metito na cabeza. E o que che digo é que non nos esquecemos de ti, adiante nós vayamos, o teu legado perdurará por e para sempre, por e para todos os veciños e veciñas de Lobios. Grazas, Antonio, por todo o que fuches e o que és para Lobios. E de Maribel, de Santa Comba de Bande, que vou dicir? Maribel é un todoterreo da política local, municipal e provincial. Foi a primeira candidata, valga a redundancia, nas primeiras eleccións democráticas de 1979. Foi concelleira durante nada máis e nada menos que 40 anos, até 2023, hai só 2 aniños, que di moito dela. Foi secretaria da agrupación comarcal, foi membro da Comisión Executiva Nacional Galega, e, en definitiva, tantos anos e anos após diso, Maribel segue ao pé do cañón, segue botando unha man a todos e todas os que precisamos e, por suposto, sempre cun sorriso na faciana, tendendo a man e loitando con todos os folgos posibles pola súa querida Bande, por a Baixa Limia e polo Partido Socialista da provincia de Ourense. Así que penso e coido que podo falar no nome
de todos e todas os veciños de Lobios, da Baixa Limia, de Bande, da provincia de Ourense. Para darvos un millón de gracias por todo o que significastes, así que arestora vou mandar, entre comillas, subir ao estrado, como lle queirades chamar, a Maribel, a Antonio, a súa dona Purita, para entregarlle os galardóns, e tamén me gustaría que subiran, xa que están aquí, e hai que ser agradecidos, aos 4 concelleiros que aínda viven, que acompañaron a Antonio e que sacaron a Lobios adiante, como son José, Domingo, Manuel e Luís, que non sei onde están, al lado ao fondo, pero por favor, vinde tamén. Eu estou moi emocionada, traigo aquí uns apuntes, pero resulta que a chuleta non a vou usar, porque vou falar do corazón, desde o corazón. Para agradecer este homenaxe, eu recibo como unha homenaxe a todos os que traballamos facendo esta comarca desde o principio, por eso o acepto. Vou a recordar, perdonade que o diga, pero vou a recordar un pouco, empezando por Entrimo, o Pepe, os dous Pepes, o Cerqueira, que foron das nosas épocas. En Lobeira, o Antonio Paz Montalvo, en Muiños, o Tito, falta má respiración, pero vou respirar ahora ben. En Berea, tamén me acordo un alcalde que tuvemos, que era, chamábanlle o Manolo, tamén. E en Bande, non podo dicir menos, porque era meu pai o fundador da agrupación, e o pai de Clamores aí, tamén o José da Aira, que lle chamaban, e o meu pai, Francisco Santos, que foi o que me meteu neste rollo, e que me enganchou, e despois eu fui ás primeiras eleccións municipales como libre, ou sea, independiente, e, bueno, xa me enganchei e quedei moi contenta. Entonces, quero decir, non digo nada máis, que traballamos neste momento, era unha militancia heroica, porque nos vían mal, nos decían que éramos, non sei, éramos comunistas, pero ser comunistas era moi malo, porque tampouco era ser comunista era malo. Ademais, os carteles arrancábanos, pintábanos, bueno, de todo, facíanos todas as tonterías. A mí mesmo, incluso na profesión, os inspectores decían: ai, que pena esa rapaza, que era tan boa rapaza, e onde se meteu? Eso era malísimo. E a meu pai, que foi director do colexio, tamén quitárono de director, porque dixeronlle que había feito, que tiña ali reunións, porque eran reunións políticas, según eles, unhas reunións malas, e quitárono. E despois, cando veo a democracia, os compañeiros volveron a elixir e volveu ser. É así, pero así nos trataban. Pero entonces loitamos, somos unha comarca moi unida, moi apoiándonos uns aos outros. Decimos que nos apoiábamos nas festas, pero tamén nos entierros, porque un día ríanse un pouco de min por dicir os entierros, que íbamos a todos, pero é verdad. O sea, estábamos en todos os momentos para axudarnos. Entonces, pasamos de ser unha comarca que nada, que éramos poucos, aí o que empezou a destacar foi Entrimo, que tiña a alcaldía, pero despois a ter Entrimo, Lobios, Muiños e Berea, que chamábanos a zona roxa, o sea que animarnos, que eu o que máis contenta estou é porque vexo estes xóvenes que van a seguir, e esta semente que fixemos con dificultad, porque era naquela época moi difícil, que vai a continuar, porque ademais estou emocionada porque está aí tamén os fillos dunha alumna, o sea, xa esta generación, a outra segunda generación, aí están tamén os fillos tamén da unha alumna, como, a ver, que están aí uns nenos que eu emocionei movelos, que viñeron tamén con ela. E penso que vamos a seguir, porque as ideas e o mensaxe témolo claro,
ser socialistas é moi grande. Eu, de todas as cosas que pasamos, penso que ainda me sinto moi nova, porque con ganas de facer e de traballar e de volver. E así vamos. Moitas gracias. Estou un pouquinho afónico. Pero, en todo caso, benvidos a todos. E, sobre todo, quero felicitar a todos os superdotados que pasaron antes, que todos moi bons. Por iso agora non sei que vou dicir eu, porque está todo dito. E vou pôr aquí o afillado, que vai ser xa un dos que van ajudar un pouco ao Papi. Moitas gracias a todos. Bueno, a ver, eu vou ser o máis breve de todos. Vou a dar as gracias a todos en nome del, en nome do seu equipo, non? Daquela época, a xente que cambiou Lobios, a xente que modernizou o pueblo, non só cambiou Lobios por fora, sino tamén cambiou Lobios, ao meu modo de ver, por dentro, a mentalidade da xente, pois bueno, viñamos dunha ditadura e tal, había moito servilismo, moita política de favores, moita, bueno, pois xa sabedes o que hai, e se intentou tamén un pouco cambiar pois esa maneira de pensar que estaba tan arraigada na xente, non? Entonces, por nada, simplemente darvos gracias a todos, aos veciños que están aquí, a todos os veciños, porque somos todos veciños da provincia de Ourense que estamos aquí, a todos os veciños de outros sitios máis alá da provincia de Ourense que tamén están aquí, e nada, vamos a facer agora unha pequena interpretación, coido que despois xa virá o xantar. Gracias.